uyatona lethi Timotheo ngetulu kwaloko tifuna uteluse bese udodla sefinawo emandla ekudodla sekuyasonga ngisonga kanje-ke bazalwane nina nabafuna ubarentele mhlaba barentele usangeni ngiyasonga nabafuna ubarentele barentele ngifuna niveke nginebuthi kuyingodi ngani ngethanda urentele nebukitshela nina ngesona ngifuna nive ukuthi kuyingodi ngani le nhlanhla yakho ibese iyakologivetile leso sikhathi wena wenda kutofuna umsebenzi ngiyo lento le-endapha seninukana yalo mfundisi lapho vethatha nhlanhla tethu no phela vele usuke uyakugibelisa uyakubhatalela haleluya ebunathi nje bazalwane egameni lajesu ngiyacela mkhulu wami ngabe kunenkonzo lapho siyakhula mhla ka-10 noma-ke ngemphala Oktoba lapha eMangaya la ngemuva kweloholo haleluya bengicela abazalwane ukuthi lokusemhlitweni yami nginabo kusukela namuhla ngaba ingcisa liviki linye bese ngigane esontweni sengida angisiye umholi lomelela ibandla ngifuna litendele bathi baba Gideoni ashaya ebhali ngemanje wathi baba Gideoni bhali kubani bathi nguNkulunkulu aze Gideoni athole igama lethi uJerubhali wathi ngabe bhalini lethi nguNkulunkulu ngibethi tolwela bhalile mngani nami tshela bhala tilwele amen letho lelakina seyisebenza Lembilozi aseyisebenza ube nenhlanhla manje ukuthi na ukusiswa kube nani lana ngakutela ngaka mina ngabusisa umuntu wase libandla leli khona ukahlela nokutela ngalombolo akasekho noma ngasekunetindile tingane challenge ukuthi lo muholo lokushisile uqabane naye ungadivumele amkhatshana nemhlogobile kuba duku kwebumtolela wathi nakamnyathela thihlezi leso chamuzimati akukhatshana nemgotshwa ikakhulu lokugobile bangaqabana naye naba lasebakhombile kwanyalo bathi mhlasa kabagobile lesikhathi kululu wesihoko lizulu wasuka sibusiso uthola siqalekiso sekutaba kuwe ukuthi wena ukhetha kuphi lemandoda leya awuthile yayithi ngefonitshela ukuthi yona ayisebenzi ngelinani lekhulu yathi inithanda ninje kwena usebenzelane baleni nithi nanikhetha ikomiti ningakhethi umuntu ekomidini lophethedilo emasongo lamaningi akulewe ukukhetha abantu betilo ngafaka ekomidini nantotela libala esondweni bohamba nivule Isaya 1 nithatha nje verse 18 lothi ngokutala isitoyiteka noma isabelo nimbude nithi ukuthi manje ngibelidala kanti banithisela futhi nawe singashiya sidova buhlungu kanti sicela usichazele sizathu sokusimithisela lamakhono niphinde na-16 utawendiyawalelelanga kulethenandula nawufika nawo mosisi baba wenenkumbi yabosisi phela ngiyabakuthabangala iyafika sisafesoleti lo sisi wakho lwale mkhulekweni leti setimbuka kabi abathi bangahamba besengadlalisa phasi bengabukelani babi kanjena abantu banichazele ngoba mhlawumbe akusiyotholuleka bebehlala bona manenzabanitekhe njengoba injalo